Muri kuno kwezi dushoje kwa gatandatu abahanzi bo mu Rwanda basohoye indirimbo 9 gusa. Nanjye rero nkuzaniye urwo rutonde rw'izo ndirimbo 9 kugira ngo umenye indirimbo wakunze iri ku mwanya wa kangahe. Wambahaye ikaze muri kino kiganiro. Iyi ni Rwandan Hub ukomeje gukurikira. Nimba uri mushya reka nkwibutse gukora subscribe kanda kuri iyo nzogera kugira ngo twubake umuryango mugari ubundi tujye tubonera amakuru ku gihe. Iyi ni channel yanyu izajya ibafasha kugereranya abantu n'ibintu mudashyizemo amarangamutima ahubwo twifashishije imibare. Reka nkubwire ko ugomba kureba ino video kugeza ku munota wa nyuma ishoje kugira ngo umenye indirimbo iri ku mwanya wa mbere yitwa ngo iki ni yande. Ku mwanya wa 9 turasanga indirimbo yiswe Fire. Indirimbo ikaba yarakozwe n'umuhanzi Jaisha afatanyije na Kensol. Ino ndirimbo yasohotse ku itariki 18 z'ukwezi kwa gatandatu 2025. Ikimara gusohoka ku ikubitiro yahise irebwa n'ibihumbi 9,800 n'imisago. Uyu munsi wa none hashize ibyumweru bibiri imaze kurebwa n'ibihumbi 159 ku rubuga rwa YouTube. Twakomeje ku mwanya wa 8 turasanga indirimbo yiswe Hama. Ino ndirimbo yaririmbwe na Ray G afatanyije na Bruce Melody. Yasohotse ku itariki 7 z'ukwezi kwa gatandatu 2025. Igisohoka itirebwa n'ibihumbi 12,900. Uyu munsi wa none hashize ukwezi imaze kurebwa n'ibihumbi 358 ku rubuga rwa YouTube. Reka dukomeze no ku mwanya wacu wa 7. Ku mwanya wa 7 turasanga indirimbo My Way. Indirimbo yakozwe n'umuhanzi Igor Mabano. Isohoka ku itariki 19 z'ukwezi kwa gatandatu 2025. Ino ndirimbo ikimara gusohoka yahise irebwa n'ibihumbi 13,500. Uyu munsi wa none hashize ibyumweru 3 gusa imaze kurebwa n'ibihumbi 193 ku rubuga rwa YouTube. Umwanya wa 6 turasanga indirimbo Sana. Ino ndirimbo ikaba yarakozwe n'umuhanzi Afrique. Ayisohora ku itariki 8 z'ukwezi kwa gatandatu 2025. Ino ndirimbo ikimara gusohoka yahise irebwa n'ibihumbi 16,900 birenga. Uyu munsi wa none hashize ibyumweru 3 gusa imaze kurebwa n'ibihumbi 463 ku rubuga rwa YouTube. Ku mwanya wa 5 dufite indirimbo Moana. Ino ndirimbo ikaba yarakozwe n'umuhanzi King James igasohoka ku itariki 9 z'ukwezi kwa gatandatu 2025. Ino ndirimbo igisohoka yarebwe n'ibihumbi 17 n'imisago. Uyu munsi wa none hashize ibyumweru 3 gusa ikaba imaze kurebwa n'ibihumbi 427 ku rubuga rwa YouTube. Ku mwanya wa 4 dufite indirimbo Bebenjo. Indirimbo yakozwe n'umuhanzi Calvin Mbanda isohoka ku itariki 24 z'ukwezi kwa gatandatu 2025. Ikimara gusohoka ku rubuga rwa YouTube yahise irebwa n'ibihumbi 20 bisaga. Uyu munsi wa none hashize iminsi 11 gusa imaze kurebwa n'ibihumbi 217. Umwanya wacu wa 3 dufite indirimbo In Love. Indirimbo In Love yakozwe n'umuhanzi Kitoko ikaba yarasohotse ku itariki 20 z'ukwezi kwa gatandatu 2025. Ino ndirimbo ikimara gusohoka kuri iyo tariki yahise irebwa n'ibihumbi birenga 34,700. Uyu munsi wa none hashize ibyumweru 2 gusa ifite views ibihumbi 506 birenga. Ku mwanya wa 2 dufite indirimbo Shoke. Indirimbo Shoke yakozwe n'umuhanzi Davis D Shine Boy afatanyije na Soso. Iyo ndirimbo ikaba yarasohotse ku itariki 21 z'ukwezi kwa gatandatu. Ikimara gusohoka ikarebwa n'ibihumbi 37 birenga. Nyuma y'iminsi 16 gusa ikaba ifite ibihumbi 519 birenga. Ku rutonde rw'indirimbo zasohotse mu kwezi kwa gatandatu 2025 ariko zamara kugera hanze ako kanya zikata zirebwa n'abantu benshi. Ku mwanya wa mbere rero dufite indirimbo ya Chris Easy yise Namia nyuma yuko umubyeyi we yitabye Imana. Iyo ndirimbo yasohotse ku itariki 29. Uwo munsi ikimara gusohoka yarebwe n'abantu barenga ibihumbi 111,600. Uyu munsi hashize iminsi 7 ifite views zirenga ibihumbi 585. Haba hari indirimbo igutunguye twandikire muri comment. Nimba hari indirimbo wumvise bwa mbere yishake uyumve. Urifuza ko ubutaha twakora uruhe rutonde? Mwibutsa gukora subscribe kuri Rwandan Hub kugira ngo tuzajya ucikanwa n'ibiganiro byacu.